Kao, zaželali? Stranče! Šta radiš u toj reci, sunce ti Božije, izlazi odatle. Izlazi odatle sunce ti kalajisano. Šta je bilo, stranče? Svako ko je ušao u tu vodu nije preživio duže od 10 sekundi. Zašto? U ovoj reci živi nešto opasno, nešto nezamislivo, nešto strašno, analno strašno. Da-da-da-dam! Damjanovo govno. Da-da-da-dam! Pričaj mi o tome. Izvoli sedi ovdje. I jedan dečko skromnih analnih mogućnosti prije više od godine dana došao je u ovu reku. Damjan, analni kravljača. Vršio je srednju analnu kularsku. Čitao sam u knjigama o tome kod mog drevnog učitelja, Ota Banzai Abdullaha. Mudar je to čovjek, dečko moj. To on. To je njegov mlađi sin, sijamski blizanac. On starijem bio juče ispraćaj u vojsku. Kako se zoveš, starče? Ja sam Kurcan, vlasnik ovog ostrva. A kako se ti zoveš, momče? Džedaja. John Džedaja. John Džedaja treći. Sunce ti kalajisano, da mi ne gubimo vreme, nego odmah počnemo da skrenimo si. Pa dobro, ja sam samo mislio da... Ustaj bre! Nešto vas muči učitelju. Kad? A još da je krenuo mi kamen. Ovdje ćemo da vežbamo, pošto u reci vreba govno. Ima jedan deo reke u koji ono nikad ne ulazi. Gdje smo stigli? Stigli smo. Učitelju su i tu vrlo poverisali govno. A sada lekcija broj 1. Napravit ćeš nam oružje. Ja! Jo, pokojni Sipa. Nego, pomenuli ste Sipu, ko je on? Saznaćeš.
učitelju. Da mi je dobro. Ne valja! Ponovo inače ću te zgromiti! Vidite da li je sad bolje. Ne valja! Kako ne valja? Dobri mostovi se dugo grade. Dobar je, majko. Briza da gazdije. Dobar je. Lekcija broj 2. Bratovštine Mačem. Učitelj je sve sigurno da ovdje nema govneta. A ne boj se, stavio sam ubrusne zamke u reku, ovdje nikad ne dolazi. Mešeći mora biti stegnuti, pogled mora biti oštar, udarac mora da bude jak. Mač ti nije žena, pa da ga miluješ. Izbanzaj! 5 sati kasnije. Ić, momak! Ić! Dobar. Sada lekcija broj 3. Sada ćemo da vidimo koliko si vešt u penjanju. To je bar lako. Nisi loš, momak. Ajde, idemo dalje. A sada lekcija broj 4. Savlađivanje tehnike plivanja. Mogu se poginuti. Učitelj ovdje baš drugo. Dečko, tamo gdje se budeš bolio, bit će i dubljih dubina. Učitelju! Jesi dobro, učitelju? Izbal! Dobar si ti, momak, sine, bohoj. Hvala, hvala.
Dobro, učitelju. Ajde, sedi sine moj, pa da porazgovaramo. Učitelju, imate li nekog od porodice? Bilo nekad, sine moj. Svaki dan sam decu vozio na skraper da se okupaju. Nismo imali WC, kao danas. Nego na skraper. Ali jednog dana rešim ja mom mlađim sinu da napravim rođendan na skraper. A i tad, baš tad, nađe baksus tad da se isere, vraga mu vražijeg. Govno ne samo da je pojelo moju porodicu, nego sve u krugu od 10 kilometara. Zgroviću go! Ne žuri, džedaja, sve u svoje vreme. Ali dečko, mora se naviknuti na surovost prirode, surovost ovih uslova u kojima ja živim. Jakuzi imamo samo 6 dana sedmično, interneta nema nedeljom. U diskoteke samo radnim danima dolazimo. Alkohola nema, osim rakije, piva i vina. I da, one Brazilke nemoj da si tako. Učitelju, vera mi ne dozvoljava. Ovdje su baš uslovi surovi. Surovije nego u Disneylandu. Sutradan nakon prethodnog dana osvanuo je dan borbe. Ustađe dajem! Dođi da izjedemo nešto. Jel to stvarno novi dan? Jeste. Dong, dong, dong. Dong, dong, dong. Dong, dong, dong. Dong, da, dong. Dong, da, dong. Učitelju, interesuje me samo jedna stvar. Da li je neko pre mene probao da ukruti govno? Gledaja, sine moj. Mnogi su probali, ali jedino je zamalo sipi pošlo za rukom. Duga je to priča. Augusta 2010. hrabro je krenuo da ukroti govno vodama besnog skrapeža, ali je naišao na vir, a nije bio veselivač. I udavio se. Hrabro se udavio. To mu je bio posljednji trzaj. Down, da, down. 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 It's banzai. 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 It's the
banzai, it's 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 ska to go to earth. Bliva go vidra. Rozumiem. Zbrebadie. Gredziurad. Da si krenuo glupa maso. Ubit kućte u kurcane. Vraćaj se vamo sunce ti lebovo. Rozumiem. Pre nego što kreneš da se boriš s Damjanovim govnetom, moraš da prođeš kroz drevni obred. Obred! Obred. Duje u blizini Ratničko blato. Spreman sam. Kao stvoren za mene. Pokaži mu svoje analne vještine, a ja ću te otpratiti do njega. Odavde moraš sam, dečko moj. Ovuda. Izađi vražju ti majku, na koga je se tako izmetno govno jedno. Smradu. Već osjećam tvoj smrad. Naći ću te. U dubinama sablastog iz grabeža. Pravda mu vraži, stigo je.
Hello! Побесни моля! Doran da mu pomognem. Kikiriki semenke, male 20, velike 50, još malo pa nestalo. Mrtvo si valjda. Više mi ne treba. Berinde da sjede. Učitelju! Njegov je povestilo. Pobesnilo je! Evo ga rekao, da je to slaba tačka! Taki što? Osvojiti ću učitelja, njegovu porodicu Sipu i sve nevine ljude. Ovo je Berko rađeno. Jedna ja ga je neosposobija. Aaaaaa!